ana. Ito ay matapayan ko ini. Tuku kita fagi kay lava ay uta fagi foki ana iloto heni o kapau ya palu pare man homo kia. So ko ni ko Ito kato ay matapahan ko ini. Kato ay loka ko ni na sa fo ko to. Wai mo rapa sila iloto he. Malu opito stesi sabe afana kita hikmo ke tesi yang ke maino malu ke mama dang iloto an. Mo kuri ni ko ni na o mai fai ka ko uta. Kato ame olunga be he alo tabe iloto be foi pum fa pui ko mo papunolo iloto e foi talam ko to ko na bete kato alu kato ki uta se pescato me uta. Na kwa tu man na kai to la ma ko ni ko ni o ki hatoni o va toni to. Kimua ali alu. Kimua. Ya pola waktu ki nusula. Betai mini weekend ko ni toni lima. Ko ki mai na to na na tesi nusila foto ko na tesi boy ni na pamu hai glory ki ko to a ki olunga. O ilo ai wa ngai mama pe ai loto faka high glory. Kena ta ki ka to me buburat ya ke bubu a ko e. Olunga pe ki bo to o wa ave ki. Na ma wa ke na to le foi Kurei ni kon ta faktor matao. Tao FA'AHAU mo bite ahon ko ku le fai o no tu ma me tao fi de Austria. Ke boe emi Otuanga'ofa. Kore tu ko o ke o tesi ko to. Na dos tesi static da boe dynamic load ko to ai he ka u sabe ai Lusila pe na frapas o mai mo certificate fa ngo fu ke ngawe. Safe ke ngawe. Ka halo loe popo ko ni. Dia ngawe ko. Kata ke lola ke Ika winga pa mo to fa fo ko e. Betal be foki ke me he wa fe ta valu na ke lava fa fo la wi to ko baka. Tubunga me ta pun kon be ko bi ta hiwa ta pun nga ka wa fo wa. Dia wi na ka ta pun ye wa fe wa no. Yo no ana e wa fe ta valu. Ai ko to fa mu e wa ta valu. Toton ke to e wa no. Fa ta pun e wa no. Ya la ka pa ko to la. Mama ta pa. Kan mata ko pa ko ne ba ka ta pe. To e lu ngale ba ko ni na e. Ngai be ni ta mai ki ko ni ka ulu ko de baka. Ta rumah ka to ai ko ma ko ni alwa u he be ta pa be ka ulu ko de baka ni ka to. Ka to u teki ko to mo lo to baka ka to ai ko lunga. Be ta u me ai be ta mai ki o fufulu be avani. Be vani ko na fai ka ta ha. Itu abe ya lan kulo kula be entifal ko ta ke baka. Be baka ka to alwa ko lo be vani ka to be ta mai ki baka. Kai ka ki fo pe ka ta aku belum bisa. Mana kau kau na oi emi Otuanga'ofa. Pop. Wai. Kalau mai kalau buat koi. Hange be ko mo be anai ro to nga. Ko e wi anye ko open day a MB Otuanga'ofa. Ta ki be e si o le ko ya fisa. Visita nakala ko e osi ko ia e mai ngawe ko whahoko ki hono ka fo'o ai Otuanga'ofa. Ya itu lahi au barat kai ka mai ko na ai be tu ko ya oi Otuanga'ofa. Hanya be ko kula be ko ani nai ki ngau ke na fe ta mai ki ta tau ka to pe lo ton ma ka to pe mi ta u mai ka ta mai ki o vani a ki o lunga ki o sen tau la Oi o sen ni o ba ki a ngai ko ka ngai o sen tau la lo na fa fo ka to o sen tau la ai ko o sen fo o ki to o sen mo tua na ke to e la ba ki fa ka nga wasi holo no saisi ona fola hia me saisi totonu fa fo go to mo utaufi e taula ko ni to ia utaufi ka to fa fo e mo se ke fo ka to ke taula e mo se loka ia la loki e au go to ko ni se ni ai tana ki ai wo fo loki e wo na tana ki ai
ene to ka to se ni ki to ka u ka to ta mai ki foi lo to se lo ka gonyo fufu lo frama tata mai kere mo me aka to foka de se fo o lo to ai kono toki nga he peni se ni pena e fa ko to fa fo na fa o be ki mo o bi wa te nga fo nga fa nga wa ke se ngai ni tai bia ko ngai ta mo ni ta lo wa ke ri ko to se ni o ko la ba ko tai ko o ri pe ko nga ko ni tu ma pe wa ka te ta fi leva ko be tai mi en tu en furi he ko nga ko ke fa al ki ta no foi lo to furi ke ha ki he ta fo ke ko nga ko lo to se lo ka lo foi ki ai te furi ve ya ki be ko na pe na ka tu wa u fe ma ko fe to ki pa fe to ka to ko te to ki ko Fia e lau ke kone nai ni ka toa pe waka koe ni ma te po pe pe me ma ai ume rumea mo mea ka taa pe ka mai tau bari ka to pe sira ko to ki fai ka to waka toa ni sila ko lo pe ko fai ko ai e ko ka ko no ba ka pa se na orang di lokasi sini kapal dia sehu ibu kemal kata kita hai lo ni lai ta ni ngau ya ki bene sai ta ai wai pagi di sini lo ngau ai ya Tonga ada ngau Aku di sini ko ben ai ko ala di sini ya pa ko aku ala di sini ya pa ko o mi sini kai sai be o mi sini ya Let it whaakahoa for no maintenance service running hours or untuk tala mai pe ko na o pe ngai pa ka ko re ba no na ke ke ni na fai dai nga o ti pa pa ke na ba no ba no hai pe ko mo me mai ai ki lo wa a to e lo ki mi sini lo ki mi sini ya ka toa u pai pa mo u pa mutai ko toa i la lo ki mi sini ko ni na ta ka toa ki o to ko toa mai de mo me pe ase u pa mu fo ko ni ka u pa lo ta ai ko fari kia ko ni na to ka toa ni ta tu wai Tapi kato ake pehe o alo tau ko kai ko ko. Ngai ni ko tau ma ko ke te kilalo lalo ko ni kai ni tak kato ko ni so ka fo kato alo u palo ka ni ra ni mata ko e. O palo tak tau ko tu kita. Ko u pa mu fo ma te un da ko lai u pa mu fo tu ka ka te fa ko ni o tau ke fa ni ko. Kalau di sini kan ada itu kan. Kalau itu kalau naik atau dia aku.
la upamu ko ni. Na laki na o mai upamu ko ni na nga ko sistemi pe ata. Le pe pamu ya ka hapa pe tahi ke ne whakamoko sa. Ya pembawaru ko ni na fai whakaukau o ririu ko toa. Ririu ia ki sila taha kui ko makeni ko siwa. O re suana ko ni ko taha ia mama e ko ni kini ko. Malu katoa pe ni. Ide ka taha ko. Ide ka ko sio na tolu na lega na ka ni taha ya lalo malu katoa. Makeni ko sila katoa upamu ko ni me amotua. Ana fafo ko to ni. Hano ka ngare rei me mo ko ki mua. Se to sai. Ya ko mo ko ki mo ta hi ne ri ko ka sa pi han ke ko ma ta. Ha le ba ai ri ko ta mi hano sayang e ye nga wa ke ta. Ko ne sayang e ko funga teng top wen o ye funga me la ko teng top. Ka pau e o mai e ka sa me a o to si di ko manise u ka me a ko ya. Ya fa nge si teng top ko ni. Fa more la fa mana ba he. Kui rekere kange amore ke un pamu ko ni no ririu ano to e mi sini ko longa fa he ma tendo e ko ne manifi pe ana ko pa ko fa kana fa jo no te se manifi u ka mea ka to ani na te si ko ni te i tunga le re ya ku do e te te wele na to mi sini ka fa ya ku ku ko ko tau No, I think we're supposed to go up that way. We're going up. Yep. iya taka pe me nge bi alwa Iya. Again. Vamos todavía como es mi cine. Ko e la me ri ya. Ko e a ko i. Wa le e bo ki. Ko wa me. La ko le ko ni a we ne. Ko ko i ko si ko. La Valeria. Ko hifo ki la mo kaka ke ko ni. Ko lo atu ke ne ba al ka to ka ma pe a hifo ki fo ko e to ha to na ke lo ki ko ya e ko ka pe lo ki fa uri ya nga me nga we ke me computer ki me fo lo to nga me ko to ki nga we ko ya a fa fo la u ne ma u ka to fo o ai me ko to ko to ka ki ai mo to ai ko fo ta be ka tau kei ta pa ko ni ka te pokai ke fo o mo fo ai me ko to pe ko ia ka ke ne mau fa fu ka ai be mo e poate pe ke ngai mi dia ke na mo ne ko ta mini pe mo fo to ai o ta ka ya ke ngai ta pa ke ngai mi sin ke na o sio ko ia ai mai no mai ko ia ngai ngau na fu ka ko ngau lahi au pito te da ho ko ki he fo da ko e pe mo e ka fa ngongo ka he ni tu ko ia e ta mini ko i te hak pe e ke te wala e ke na yang i o se po mata ko ngai ngau e lahi au pito alo o ko ia ke ro misini lalo au pito ai ngo misin fo o ko ia e ua o isa ko misin fo ngo misini ko va ka na fo o ai me ko to a ro misini kawai ano taaki ko to e fari ki takai ai kana honga liri wa ke pamwai pamha me tahi mga saf na nga ki mo ana fa ta pe ke to be tahi ta fa ki to koni ka no fa moko ka ko ui kai tahi ko ya fari ki ko ya manifi a be pa kono si to manifi ko pa ki to ke taaki ko to
ai ume ka ke WHARF ki tahi pa mo ume ke ko na fa ko ia na hong ka do fo ka ko ia pa ko fi hu ko ki ai ko hane fo lo ai alu na si fo mo e wa kai wa no ta wa lu ka ko hu ko ta bu ko e ko vi tahi ba na to tonu ke te a bo sivi a ma ke wa no ka tai me na tonu ke a ko ki ai ka ko hu ko ta to bu ko ia na ka la vai hano a ko ia ko na fa be ai ai ngā wei heni ka tokia au koe nei mo e mea tāna ki mo kai panawa ki no sila koe ki misini ko ia wha te tau ngaro penga i wakaroro ko ia ngā tamate i e tawa koe kui ko lokeita ke ilo e mamani po fe e waka ko ia na e mate a ki mea ko ia i tonga i lawa na dolo ma ua e tala mai ka kai ke ilo pe kuna fe ina toki ilo i no sila o ngai ki mea fo upota polpo na ngā e ako na tuuta koe ki no sila i tamina nau i e ka koe ko sua fo o kātoa na kai lawa ngā fisi papi ka no sila pe au no sivi ko to ai ka technician ka to ai o mai mo certificate to fo pa ki na o mai pa una fora mai mo ia ki to ngani ta mini ko ngawe apito ki me ka ai ilo me mamani a fitu ko to be fora ki ai Otuanga'ofa ka na palani mo fitu be ko ha bai pe ko baba o pe ko niua pe ko to ngani pe fitu be mamani era ilo ia i ngā waka i misini koe. Ka kai waka i koe ai fo o ai u misini koe toka uhi beko ki tolo i mai ma puni koe toa mamani taimi koe kai ki lawa heno whakahoko. Ka koe waka i kātoa koe ia. Ngai beko mo mea mai taimini mo tolo koe i he live stream koe u misini na koe na mai lalo ai misini la hena koe hangi ai taimini misini ta hame ta waka ta kātoa i to ohema whariki kātoa i umita koe nā koe pamwal wene me fopotolan mata fo o katoa ia pe to ole vai fo nga motua ko ai ko na fo ata pe ke to be ai u men na fai be on purpose akai huinga e to ko ni ko no fo mo ko ia u pai pa vai ko ia ka ko ni ko furi hia ke fo fo ko he ta mini pe no honga ngawe akia ko hui ke e lo angi ai ta mga fariki lan mata ko ia ilalo ko ia orisi mo me ke ta mini mo to ko na ia me fo o kātoa whariki koe, nai tāki ko toa mea ko toa koe, nongo misini be nai tō wai. Ka koe tai mini koe, naka floa fo o wena fo tō koe ia, kātoa u mea tō hema tō matau, tō kehe benga fo misini, koe be nai kei tō koe. Ke fo o wena ke whatatau mai tō uni koe ia koe ai life, pe koe loa koe ia kai whai ai maintenance, ko no ngāho i tō ngā e mea koe ia kana e tō loi be, ko mea koe ke tau la wapure i. Ka koen ka to e ko fo o ga ke fu waka i ta mene ni tu ko fu waka fo o au pito be me bang ka mo la mai tem na e va vai ane nai ka da fo ngo fo ke ni program ko yo ko mai ko e na me si me heni ko e pa ko ya ai ni to fo mai i fo ki ko me fo lau ko to ta mai be ka fo cafe ke ka ka ke toanga ke na uta mai heni pa e tu fola we mi Otuanga'ofa na mai la lona mo fana o mai bigi fo mo ui ko ia ai we am ngai le ko ta fa ki ko tesia misini lalo ko hi ko fola u ia ka pa e fa ka hoko ka ko e me fo ke ta wa kai ka to ki ai ta usio yo no fo kai no hino na dolo na ilo ko ia u me ko ia ke mahino ka ta dol ko ta ko no tes ko ia porque a we ba ma huma me ke lo ki control ko ia ko umisini ko to na pure i ko to ba ai u me ko na honga ba kai ka to o o ki te de folau ko ba ko na report ke lo ko ri ka ngai me ka ko ko me ki ba ka hene ta ha ko ki ba ka u be rescue boat ko ki ba ko for misini for biki ka ko no design ko ia ki ba ka ane tu o ki waka ko e kai ki te lawa e mafuri. Ko ne tō ki tahi ka dōla ta waki ta waki tō e ma ko na ungana be ki tahi e fok be ki waka ia o te be ia i o lunga. To kon ko tō me ngahi me a i loto ko e na mo mea ma ko e ngahi life saver ko tō i ai ke na hanga o at ka tō e ngahi mea ko e whataha mo e waka ko ia mo to ko ne te ka kwa waka ke na hanga whaka hoko ka tō e ngā oe ko ia ki he malu be ai ka wasese. Ko ina kasa ko ia ua asko na ko ina kasa ua ko ia o ave kasa me ai ki he waka ke ne hanga puhi ai e ko ia ki waka ko no uhinga ko ai ko papalang unsinkable ko ne mafuri pe ana ia e te fok be a fo hakabe kai lava e finga ko ki ai ko te waka e ni ai safety e mahu inga ko ia
ki fisa pe mo ka da wa ka ko me ma ho inga au pito ka to e mata pa ke wa ka mo me me do ko na ko e live stream nga he mia po ko ya ko e mo wa ka lo wa pe ko to ai ya ko me po half mo u ya ko lo to ai na ra me da nai ke to fa nge u la sen ke wa ka ke fo lau mau ai na me he ke to fa nge ni manoa ai e malama ko to pe ya ma ge ngai pum ko mo kai ko ge nga hiki ko ya ko lo ki mo ana anwa time ke ton pe to lu ne la wa hiki o se no fa ko ni no sila hydraulic me ko to ko ya lot of for mo lo me ko to ko yo pum ko na la wa pum me ta pum me ta to ko pum me ta to ke o lunga ai ton ni ma ko ton ni ma de na la wa o hiki ia time ta ai e ta fa ki be mo fa tonga ko ana ia na ta ki ko do ana ko ya ga fa fo o ka to ai o me ko ya ai ko pum ko tu ko e uta ia ke he uta ko ana we uta ni yo lunga ke o nga ko e pum ko ya ko pa ko ka to fa fo o lunga te mino no vari ko ta be e bo he ta fa na we na ko wa ka pe na vari ko to pe ai u ko nga ko ya pa na to hanga to nga ai ka ko ang ko tau so ko ye tu wa ke nga we la hi pe ta be ne ta ko ni ma wa me ni ta no novema ko ye ta go si ara to fi hi ko ta do be ne ta ko ke o ko fa le e wa ga i dry dock ko ye no si la pa fa nga mari ni na doctor ta ma ko ye u bo si pa ko to ko nga no ko ye ko MV Otuanga'ofa po ka le va tikite ke folau ko tatari na kunau tu mai bange ke lave anola ni hu ofa ha torot ke o tu ferenite o tu nga ofa se pere ka ko wafta fa hau ka ya i ta mini ngai ta sebe me heni to ho ka te ta u bol ka ma ka ma ro tonga he banga he ta mini to ki donga be ke ka ta me ke no ki hibe hiwa mai ta mini ka ta to ki ho ka to ma bi ko ni Otuanga'ofa ko e poate eni to tanga on kioa pe voki ki acting CEO e fisa Wibiri Fifita Michael Bloomfield pe voki ia whakawaru tuange on kioa tapu e ki he neafio hau e whunua pe ki he whare o ha Moimoi tā ke ngotuani ke u kamata mo ta programa mai pongpongini ke ho tani ko ko fa mo he ku ko press conference ko ni pa ta pa mo Potungao e public enterprise ki pa to Moimoi ka ko wi ko mo ngai taimi ko ke ta u kamata le va he ko ke u fa pe ngai fa ta pu ko o atu me he ngaloya na ngore ti o lo mo ngai le te o to pe ki heni ka ta ga te o ki kamata de to programa ko o ngo le fo ki tau heni ai he ho tani ko kono maka i pe mo fa ilonga i ko tau mai ko ni tau waka MV Otuanga'ofa na i nusila i he ngahi mahina ke whakalere i mo whafo e ngahi konga lahi o e waka pe ko lava lere e ngahi ngau ko ni pe ko ni ko tau mai pe ko programa ko ni ho tani na kamata kia ai ki open day pe ke lava e kakai e fonua pa pe ki media ta te fika na tolu ke na wau tonu ki i loto e waka o ahi ki ai ngahi konga la lahi o e waka na e whakalere pe ko ia pe u ta heni e screen ko e ne lava fa ko tua e ngahi i misio ngahi konga e waka na e firma o ke whakalere i pe na whakalere ia ka ko whamalo pe i he whainga maari e koe ni ne lavalere atu e media ki lalo ki lok misini pe mo e loki e waka ia e waka ai ko se misplu tangata e waha whamatala pe kia
kia vivili fifita ko e CEO ne fisa na kau mo ia e folau ki nusila ia i peha ngahi fehu i whikau ki pa mo ngāo e koni mo ngai whatongia ko e waka whakapaanga pe whakamisini e uiheni pa mo Michael Bloomfield ko e tokoni sea ia e poate ne Moimoi i ofi e ngahi whakamore whikau ki mo e wakani pe pehe ki e vivili ki ngai ngāo e whakateknikare e lawa tokoni atua i pekoa whehu i pe whaa mo i kakai e whanua ki nau whanonga mai kiai ko whenga maari eni kau kore ki kamata ki pe tau porokarama mo tau lotu ki a whakahau walu ko e taha ia kau tare kita o e fisa kene kamata ke tau ngāo e a tau lotu ka osko ia pe a pasi lewa ki a whehu i e mea taha malo. Talot tua maf ko e ke mau tamai whahe vane a whiana. Ko e ke o tua ko kamatanga mo e ngatanga o e mea katoa pe. Ko e tō tāpe o ke pūle pe ke au New Investment. E whiwhini ke whia whakolo aia ke he mau mui ai ma wa umai ke whia koen leo na whai hano. Tālanga i me mo, ke whawhita, ke hui ke whia koen ma wa umai ai ki he Otuanga'ofa. Deo ne mau whepuri ngaki, i ngahi mahina la. Whai una loto, mo whai whakaukau, i ai nā taimi te mau te whiloake. Ke whawhita i whia koen, mau te whātātahe rei mai. Ki lau mālele besia, ki tōng tia, mai kau tarita, lebe CEO, pia moe kau ngāui. Whawhita i whenga māli ko tōpe, i whenga māli i waka, mo kau waka, e whai whanonga atu ki nusila. Mau whawhita i ki hena tak whanonga pe a whiana. Mau whamalo ke te koe he tuko ne a whiana, ngahi ngāu ko tōpe, ne whai nusila. Whainga māli e mea kotope. Pa mau whawhita i te whawhokile mai e Otuanga'ofa ki tongani. Mau nasua taha i aho koen e whia. Ku hui ke ngāue, kafa, ko whai ku hui ke anga whiwholau aki o mau kuwhanuani. Mau inasia wholau lelei i he taimi kotope. Whakalaka i pe ki mua ku hui ko mau kakai o Tonga. Ki nga maho ngahi taimi lei i he wholau aki. Pa mau whawhita ia i ki tatake a whiana i he taimi kotope. Mo atua kore pe i hifu mai ho. Lau maari o whaita pe ki na sea, pe ki tontia mo kau tarekita, ma e si o mo kau ngāwe. Pe voki ke ngahi miti an o mau hen whaatahe a koen. Mau mau haki talanoa, tānoa lelei, tānoa whiwhia. I ke langa ake ai ngahi ngāwe ko tō piku mau whangat ki ai. Ki ke i langi ai pe a whiana. Mau whawhita i ke mau inas. I e tala awha o e pekia e a whiana. Pa kua ke toi tūpa mau whia ai a koen. Mau inas ai ngāwe lelei koen ko whakahoko. Ko hui ke ngāwe mau whangat ki ai. Me whiwhalawa ki. Whaitawe kina mai mau whataha mau kore ki hifumalau maalia. O ke a whia whataha mau mau. Taimi lelei e whataha. Neo me whai whetano aki, ke funga e merino, me whiwhia. Eki mawanga ki ngā himea o tongi au kia e malotu, wha ulota a whiona. Ma kore ka atoa ngai meno whahalo si sukaisi, a ku mau whao mo ui. Amen. Malo whakahau. O kore whenga mare koeni ke uange ki a vivili whiwhita ko e CEO reore o ia o e kautaha fisa. Na e Moimoi wholau i he waka ki Nusila, ki ahene ki whakamatala ki hanga e ngāu e koni, kaki mo e waka, mo e anga e taimi koni na e tiua e waka ke toho, mo ngai programa ke heke hepe, ke toho ni atu pe ki a ki mautolu, ka pai toki aha toki whehui, pa toki o mai ki mai mea. Malo? Kore mua ke uhu whanga whakatapu, pea wata whamalola hien ke sea, pe ko tokoni sea, ma kau mai kau tare kita, mautolu ko toa kau whai ongongo,
tu e whanga maari e koe ni ke whaitaki whakamatala nou pe. E ngā ue nei whakahoko, pe ka pau gaha mō ngahi whehu i pe toki whakahoko mai. Na e koe waka whako e ni koe mea ofai na siapani, me pureanga siapani na e whoaki mai pureanga Tonga. Pea koe natula e toho koe no e waka u toho whakataua. Uai mo e whanki i sawe au whai i loto he tau e taha ki mua pa whakako ai toho i he tau e ua, koe in-water survey, koe ki sawe a be i loto tahi pa tok whakako ai toho ki he tau koko. Koe toho whamui taha e wakani na e toho ia i he WHARF e taha walu. Pea koe toho koe ni na e totonu ke toho totonu ai e waka, na e totonu ke toho i he wanoa. Ka koe hoko mai ai COVID tahiwa, o ni tātā puni ngai kau awhonua. Ko iai na kei ke lawa e wakani e toi hoko atu. Hano toho ke se vesi mo ngahi ai ngahi kongokonga o e waka. Na e longo mai ai be me he WHARF e taha walu. O toki au mai katai mi ko awa e kau awhonua. Pea whaia e sio mo e whakaukau e poate koe ni. Ki hano toho e waka koe ni, pia nei whaia sio mo whakaukau ki Nusila. Ko iai nei teu e mea kotoa, whakahoko e toho koe ni o whengau e aki mo e kautaha koe Titan Marine Engineering i Nusila. Ko nau tauna nau whakahoko ai ngā ue. Nei wholawa tai waka koe ni ke whakahoko ai toho, ki ngahi mea na mau o atu na mau ilo whakapapau i pau totonu ke whaiha ngā ue ki ai. Ka ia wata e waka ki Nusila, na e toho haka e waka ia i he siripa. Wai whok mo e nau kau ngau e me kau sawe a pea e siripa. Mau ngau e whakataha ai o toki ilo, wai mo e u mea kehe ia, u toi lahi angeia, i ngahi mea koe na whae sio i tongani. Pea whakahoko rewa e ngau e ko ia, o mau whai be whetutaki mo e whakaukau, ke whahoko e ngā ue ko ni ku mahu inga au pito ki hao e whewhola waki ko ni tahi. Pea whahoko e ngā ue ko ia, na e kamata e ngā ue, na e lahi pe ngahi whewhe atungia aki e ngā ue, ka na e whai pe ngā ue lerei ki ai o hoko lerei pe ngā ue, o kai kia ha mea e hoko ai ha whatamaki pe ko ha mea kene taofia ngā ue ko ni. Na ea u kia ia wakana mau toha ke siripa, e uto me alalahi pe ui ku ape tau taimi. Ko e ongo fohe o e waka, ne toha ke siripa na e ilo ai ku osi tunga koe ke whakawhia maari e whakatau osi. Na e to'olo ua ki tua. Pe a sivi mono ngahi sila, koe ku osi mau moia na e wesi au pito. Pe a to'o pe a mo e konga o e fohe ko e rudder stock. O whai hono awe ki he whare ngā ue o e kautaha koe ni o sivi, mo hulu ake ngahi mea ngā ue, o ilo, kua uesia e uka mea i loto, pia ku piko e ngahi ai safi koe ni. Koe ngā ue lahi au pito na e whai ke safi koe ni, ano whakatontonu, pia mo e savea ki ai, e kau savea i he siripa, pia whai mo e ngā ue lahi ki ai o toku whakafoki mai, o tui whakafoki ki he waka. Tatau mo e ngo safi o e tapiri, na to loa mo na wakitua. Pea sivi pea mo e ngahi pēringi o nofo tokoto ai ai safi ko e ni. Na e ngahi pēringi ai, na e osiki wesia, pea whai a ngā ue ki ai. Pea nai mo e ko ngā ofi i e tawhaaki o tokoto ai a ngahi safi ko e ni. Na e wesia, pea na e whahi a ngai ua mea ko e ni e lalo waka. Na e tutu waka e kasa, to a ngahi ua mea ko e ni. Ko taimi na kasa whakafoki ai, na e whaia whakahoha ke siripa koe uhi koe mawhana koe au ka mea na ne uesia e tokoto anga o ngahi safi ko ni. Koe ai na o mai kau tau kei e tawhaaki koe ni ke nau hului o whapapau i hanga tonu pe tokoto anga o e safi. Pea whapapau i kotoa ia ku tonu kotoa pe, pea tui whakafoke safi. Ko e ongo tapiri, na e ohake ongo tapiri, ue ngahi hui whakatonga be e mautoru i tahi ko ngahi teringa o e tapiri. Ilonga ngahi makosi e ngahi teringa o e tapiri.
pe ave kotoa mo ki uta fai hono frafon pe tese ngahi misi ni e palanisi e taimi ku vilo ai ke wana tete waka pe ko tete safi fa fo kotoa mo ia tui fatatau ki he fie ma ko ia ai ngahi ai kauta ko na na fa o waka una o semai pe ngahi to ki ai pe na wa to nga we ni wa ke o taula fa to was ma na mo sme ko to pe ni nai ke tau fo wa ta ni nai ai na fa nga we la na to ko to ki tu nga sei ni o taula fa fo o ko to ai mo nga hi hoko fo o nga se ke di fo o mo ta ofi o taula fa fo o ko to mo ia pe tu nga ko ni du ya taula fo o ka to au pito na o mai nga we wa ke ki he loki misini ko toa nga hi pamuta ko toa nga wa ki he vakani tu ko toa ia he loki misini na fa nga we la na to ko toa ini o ave ki uta pe he ke nga hi halanga pai patai i loki misini na ta ki ka toa ino ave ki uta ka we nga we la au pito na fa hoko ko ne tu ko ne loki misini fo ko toa nga hi vaolo ko pamu wa ke ngai pai patahi lalo na ya ki he lami ko ni waka matapa ko ni mu fa hu mai ai uta na to mo ya o ave ki uta na i lo ni ko ngai hai fra fefeka ki he lami ko ospa pa ya ai u ka me ai na fra fo o ko to mo ya ko ngai pine mo ngai posi na fra fo o ko to mo ya na ya mai mo ngawe na mai ke ngo crane o lunga una nga fra he ka ai uta na ha ka nga tau ke ke ta fa ki ha fra hydraulica mana nga me nga o sivia ke ngai pam hydraulica ko to ai crane o ilo ko suesia nga hi me nga o ko ni ya to ko to ai ave ki uta fa nga o ko to ko ya uta ya mai ki he lok fra uri ki ngai me fa fora ko to pe lok fra uri na fa yo no service mo upgrade ye nga hi sistemi ko ya e kauta habeia o nau tau ke me fai fora u ata tambe ka doa mo nga me fa mo i he bagani ngai life raft ngai portable fire extinguisher wai pa mo CO2 ko fix CO2 i bagani ko smoke detector heat detector ko toa nga me malu i bagani pe ke nga me fa mo i ko toa na fa fo o ko to ia pe au malu mo hao ke nga we ke ka kai we fonua malobito viviri pa no mu me mai ko be ki he fa matala ko me viviri ka te utu ko to pe ke ki mo tolo ki mitia hata hau ke hane feui malo pe na mo me ko to pe ki he e taimi na tawa ai ko ki lo ki misini pe mo vaka ai tunga maulunga ki ai vaka pe ko ia ka pa ko hata hau ke hane feui kono taimi ni malo io saos malo bito kata ke ki fo ha be mahino obu de nga wela hei bana o mui atu mo dol he tata ke gilalo ane nai ai tu unga fa fo mo fa no boni ko va ka he taimi ko ki fe hu i he to ta ko be ko mo dol ko fa ngo pe na e fiha ai po le go na fai malo bito saos ko he di ya Michael tokon sea ke ne o te utari ko fe ka mo me fa paanga malo sea kolpe hufanga e fa ta bo na fa ki ka tare te fe hui sea si ko fa ka to i ha mai ki ane afi 2.5 million ka hanga be mo me ai o ka be fangi invoice i ki malo ke to be ke o mai ka ko tu ane afi ko 2.5 million na Tonga ko le tuku ia nei o mai foke waka ko me ofa mai sepani ngai taula ko na to go si ko fi hale mo no we sia pe ku to fala he mahu inga waka he taimini hiri ko ina fi 2.5 million na ku fa mo ko no vale rei ko ni ha pe ku la vena sa ko 2.5 million na ko ni o tautui ko no to fala he mahu inga e waka hono mahu inga pe e taim ta tau pe tautui o te whalolo atu ai ono tau ke ngau aki.
Lagi fika wakato bebe bia 1 miliona bebe 2 miliona e manga waka nai tamini. Nai o mai uki he 2 miliona. Ko tui pe uki he e taimini whataha mono mahuinga whakai pepa koe o mai ke WHARF wataha. Ko tui pe na uki he 1 miliona he taimini. Ano mahuinga. Book value. Ko e konga lahi e ai whakamore koe ki he 7.1 miliona koe ni. Ko no ngahi mono whakafoki e replacing ahi nau e waka koe 5.7 miliona. Pea waha koe me he whaikeke he koe me 3.1 mai 5.7 ka o kia e utu koe ni waka no mai pe he whoki whamori hono tauhi mo hono allowance e kau ngā ue lorotonga ina taimina nau ino silai koe whanki whamori ke he pe ki he ngā ue ki hono whakatau ke e waka mono watu ke ngahi agencies o nau handle ai waka ino sila. Malo pito, kataki koe ki me bene mau whepak ma mga whehui koe ni koe ki maulawa tari poka na tol ke kakai. Koe taimi koe ne mahina e ono mo konga na mawahe waka me tonga nina e ngā oe ke uwaka tau taha. Wako na tau me tawa koe ni e mea. O maulawa e whakamori koe e pure angapena e a moutolu. Wai kau taha koe nina a mouto koni ke whangi waka tau taha. E nanga whetonge whatongia o e waka koe ni. Koe waka pure anga mai kakai. Malo pito siausi. Koe taimi koe na mau ai koe talanoan koe. Taimi koe na o mai ai koe Asika. He ki mua. Ai na o mai Asika ke ne hoko atu e whatongia. He na e ave waka e pure anga toho. Pea koe taha. Koe ki nake kia ha waka ia I tongani ke ne hoko atu e whatongia. Pea na whakaukoe pure anga. Ke kumaha waka me muri ki hao whakahoko e whatongia. Koe ngahi tau mai koe ni siausi. Whainga maari e mea kotoa. Ue u kautaha private ia, I tongani a kautaha waka, ue kautaha ato wha RMC, ue mo kautaha koe ni niua, ue mo kautaha, ue hanau waka, mo kautaha eua, o kuna ulawa na doe whaifatongia koe nia, na ebe me amai e pare mia pe toi kumi maha waka, ke hao o hoko ate whatongia koe ni apureanga, ka koe hui koe whengawe aki waofi koe ia ai visa, mo u kautaha whewholau aki koe ni tongani, koe whainga maari ia, ke whai ai whatongia e u kautaha waka koe ni. Koe benga hi mea ngāue ai visa, o whaakore mai me u kautaha waka koe ni, ke ange nau ngāue aki ke whakahoka koe whatongia. Ka ko mautui, lava lere ipe whatongia, hono whakahoko I u kautaha waka koe ni, ta e whemau e pureanga ke nau te o mai, hato e waka kehe, o hange koe ia nei o mai e koe meki ket mo e mea koe ia I he kōhiri. Malo poti sias. Ka pau koe ki te hawhihui, o ku iai e palakara mai tahi tua ku te whakawhawha ngia hen. Malo. Lirika, o ku hawhihui me pureanga. Malo. Mahalo koe aongani koe tau ki programa ne nai e siao si papeke media, le te o Tonga, nai hen moia. Ahi atu ko nau mea tonu, mo whaita, whamatala tonu mea viviri, ai ngahi u mea koe nai whetongi, mea nau mātā tonga tonu ki ai. Ko iai ka pau koe te aha toi whehui, ko tui mahalo ku io e mere. Koe whaosi pe ia pe e kamata ngau e Otuanga'ofa a whia. Mahalo apito, koe tū koe ni nai ke kamata I pia pongpong. Ka koe hui koe whakahifo mo e whakaheka, koe whakaheka ke maa popo lere e uta, mo ki mau lere e kau waka ki ai, pia koe tū e taimini e toki wholau e waka I he whiawhi pule lulu. Tau atu pe hono halanga waka tau ai pe, tau ki wawau, whakaheka toi whoki mai ai pe, pa whoki rewa hui ka hau, ke ne poro kalama mahino. Ko tui mahalo e whiawhi apito e kakai whonua, ai whoki koe ne Otuanga'ofa ke no poro kalama tau anga maheni, pea ko tui mahalo e toi whiawhia mo ngahi kautaha waka ke nau ki malolo hifo, ka koe anga pia whengau e aki waofi, mo e whetoni aki koe ai kautaha waka. Malo meren. E whaosi pe nei e tau ki ahi at koe tua nau sa ia pito I whamatala koe whika aki mo ki waka life saving boat koe waka pe whoki e taha
whakatahua koe ni ki he capacity koe ne ai koe hape whai tau mua e wakataha koe ki whakahauwhi mo ui. Maro bito. Ko tui pe mahalo na te ke fu mahino e whamatalai toa ma koe havili. Koe waka koe na tau iai tua i e ta whaaki to matau koe rescue boat. Mau ke siope koe ne taha. Koe katoa e ngahi mea fu poto utokoto i e ta whaaki to matau mo ta whaaki to he ma. Koe life raft ia. Koe fo i mea fu poto e taha ai o ne lava ke whakaheka e kakai e toko uanima. Na ulawa te pea ne nai koe waka koe ni une uta e toko whaangeau. Ka koe kotokotoa u mea whakafu mo ui kui waka ni. Une lava e toko whaangeau ni manoa. Koe uhinga ki waka rescue boat i koe. Ka tō hataha men overboard e tō ki tahi. Koe waka i tuhifo ke wawe taha e ne alu ke whai whakafu mo ui koea. Pea koe waka koe ango kulau ki he no unau ku mau au bito. Pea koe ke lava e au ngoto. Koe ke lava e au mafuri. Whao si pe ko hinga koe totongi koe ni tiki te hiri koe ai whalelei koe ni pe kei tū mau pepe toi ki toi aha ki extra charge ki spike ki e totongi e tiki te koe hinga koe. Koe tū kone taimini, neongo hiki totongi koroa. Ka pau pēku mūlo ke hiki hake koe pe ia e kakai. Ka koe tū e taimini uti ke kia whakaukau ke hiki ki olonga o ke whai tānoa kei. Mālo. Hau tau whai ake aia. Pako ko whamalo atu e kia ki motoro ko toa pēku lapa mai. Pē ke ki aahi nai whakahoko. Ka tau whai ake ai. Tau hoko atu ke programa hanoko tua whātu malo. Koe kakato ia e whana koe ka whai ngongo pē moe poante. I loto he Otuanga'ofa papataonga pē na hau lere atu mo mahino ngai whakamatala whakaiki ki mo ngai atana e o atu. Koe paromesi e. Ene tu e tai mini o kai ka whakau ke to hiki hake e to tongo i a waka. Ene te koe ke wholau atu. Tuke na toke ha mea ki mui. Kage. Me he ta whako i a o e whaitahe aho maroro koe ni. O pia kua whatahatu pia mo wepi tuni a lea. Pia pe whaka whotare vo ti fua. Me ta whako i a e taha panol manu. Merin kupu. Me sake wamo ki oa. Me waka. Kau sa waka. Mo mea.